पाउचेद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खराब ते तौजरी एयरपोर्ट ड्रग केस तक कोर्ट मपानदगी मियोय अहुम मसिन आंग्रे इम्फाल की सेरप कोर्ट कम्प्लेक्स तक लेरिबा स्पेशल जज NDNPS फास्ट ट्रैक कोर्ट मणिपुर लमखन फाउ तोनसिंग कोर्ट सदरगलिबा मयामना एयरपोर्ट ड्रग केस हरगा खंगनबा खुमजा लिसिंग अनि तरागा हुमदोइगे जनवरी तरागा मथोइदे इम्फाल एयरपोर्ट तगी जामलाबा इलीगल ड्रग्स सिंग फागतकिबा केस के चथरकलिबा वेल द तोंगा तोंगनबा मपानगी मियोय अहुम कोर्ट न मचिन हांखेबा लोइदना मखोइबा केस असिगी एक्वेसिंग की मेकेदि लेबलिबा डिफेंस काउंसिल सिना क्रॉस एग्जामिनेशन तौग्रे कोर्ट असिना गरांग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI न फाइल तौरकिबा चार्जशीट यौरकबा प्रोसिक्यूशन विटनेस PW सिंह की मनुंगदगे मसिन हंकिबा PW सिंह अदुदी न्यू दिल्ली की जनकपुरी की कादिमी चॉइस की मनाक्ता लेबा MS जगदस्वा मेडिकोस की प्रोवाइडर ओइबा रोहित तनेजा सही निफुगा मंगा अपोकपा लेकिद्रबा SR तनेजा न्यू दिल्ली की वेस्ट सागरपुर की विनोद कुमार सही यंखई माथोय अपोकपा श्रीनिवास अमसों माफम अदुदगी सालिमार भगत की बिनोय बर्मा सही निफुगा तरेत अपोकपा जगदीश चंद्र बर्मने मखोय अहुमक मथंग सिना केस असिगी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 63, 64 अमसों 65 ने मियोय अहुम असिगी मनुंगदा रोहित तानेजान कोर्ट फोंदोखिबदा वफम सिंगी मनुंगदा भाग MS जगदस्वा मेडिकोस की हौजिक प्रोपाइटर ओइरी आइबगा लोइनना माकी दुकान असिदा एलोपैथी मेडिसिन अमसों कॉस्मेटिक सिंग जोली आइखे माकी दुकान असिदा जोनबगी दमक रेस PFET tablet लेखेबा लेते अमसों हाइरबा tablet असिगी ममिंग भागना ताबा असि हंदकी असिन आनबने आइखे लोइनना MS माहेक फार्मास्यूटिकल्स की प्रोवाइडर कनानो हाइबा खंगबंगमदे कनानो हाइबा मा खंगदे अमसों हाइरबा ममिंग असि कौबा फार्मेसी असिगा माकी दुकान गगी मरक्ता हिदाक लंतक लौथोक लौसिन तौनबा लेते आइखे एप्रिल कुनगरी थोय लिसिंग अनि तरागा मंगा तम हाकी मेकेदिगी CBI दा हाइरबा वफम सिंग असि फोंदोकपा अइबा जेरोल अमा पीखे माकी जेरोल असि मंगोंदा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी असिना पिरकिबा जेरोल अमकी बाउखुम मोइना पीखिबने जेरोल अदुदा माकना MS माहेक फार्मास्यूटिकल की मरमदा अमसों रेस्पिफेट टेबलेट की मतंग करीगुंबा अमदा खंगबा लेते आनसु फोंदोकी लोइनना वेल सथरकलेबा केस असिगा मरे लेनन तोंगा तोंगानबा एग्जिबिट सिंगसु माकना कोर्ट मसक ताखे विनोद कुमार न कोर्ट फोंदोकेबा वफम सिंगी मनुंगदा माक न्यू दिल्ली की तोडापुर की दासग्रा की दयापुर विलेज दा लेबा MS महालक्ष्मी मेडिकोस की प्रोवाइडर ने आइके माकी दुकान असिगा जो माकी दुकान असिदा जोन की माबसुंग लेरुबा हिदाक लंथक सिंगी नुमित सिंगा कोनना रेकॉर्ड तौदुना थमी माकी दुकान असिना एलोपैथी अमसुंग आयुर्वेदिक की मेडिसिन सिंग जोले अदुमोइनबक रेस्पिफेट अमसुंग रोबोकॉफ टैबलेट न सिंग बसिंग असिदी माकना लेरुबसु लेते अमसुंग मखोय की ममिंग हंदक तारिबा असिन आहानबनि आइबो वफम सु फोंदोके अहुमसुबा PW नंबर 65 ओइरबा बिनोय बर्माना कोर्ट फोंदोखिबदा माक न्यू दिल्ली की पंडबन नगर दा लेरिबा MS आनंद मेडिकोस की प्रोवाइडर ने आइदर मसक ताके माकसु माकी दुकान असिदा जोन किबा अमसुंग लेरुबा हिता लंथक सिंग रेकॉर्ड तौदुना थमी आइखे माकी दुकान असिदासु एलोपैथी मेडिसिन अमसुंग कॉस्मेटिक सिंग जोली आइबगा लोइनना बोरोकॉफ टैबलेट आइबसी माक करिनो आइबा खंगते अमसुंग आइरबा टैबलेट असि माकना लेखिबा लेते आइखे माकी मेकेदगसु MS माहेक फार्मास्यूटिकल आइरबा दुकान असिगी प्रोवाइडर कनानो आइबा खंगते अमसुंग दुकान असिगा माकगी मरक्ता हिताक लंथक सिक लेतुक लेसिंग तौखिबा अमदा लेते आइखे अतोपा पाउ अमदना जोलेरिंग मिसिदा चेनबसिंग चरक पीनबा तकछिलकले हौखिबा मार्च तरित मपुरोबी की मेमदा सीना लेरमखिबा JS जोलेरिंग मिसिदा चेनबा मियोइसिंग मतिक चाबा चरक फंगनबा नागा वुमेन्स यूनियन चंदेल अमदी कोर्मी नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन न तकछिलकले लुपनी न थादोरकबा जेरोल अमना हाई बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कैनो थोंगखोंग माखोंग लेरकदा लेबा मपुरोबी की मेमदा जोलेरिंग न चिंगननिंगा ओइबा मोंगदा सीना लेरमखिबा की मतंगदा मतिक चाना थिकटपा मथौ ताई लेखिद्रबिगी इमुंग मनुंगदा फंगदोरकपगी मतुक इना भराइबक थिख्रबि नपि अदु हिंगलेंगाई मतमदा मपुरोइबा हेमॉर्जिट न तामथिना फुसोइबेगी थौंग चथगे आइरे हिरमसिगी मतंगदा स्टेट लेंगाक अमसुंग पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन चथबका लोइनना असुंबा वेल फंगनबा खोनपम थोगी आइना जसेरोलसना फंगदोरकले हेमॉर्जिट की अपोक पिना जोलिरिंग बो ममौनी आइना खनबा ngamdabagi मौंग अमा उबा फंगबा मरमना थोगलिबा थौदोक असि चिंगनानिंगाई ओइ आइना पल्लदुना सेरोलसना हाई लेखिद्रबिगी थवाई यौद्रबा हक्सान रेम्स की मुक्त थमलिंगाई मतमदा हेमॉर्जिट की इमुंग मनुंग की मी अमदा लाखिदबा मरमदा अमुक हेना चिंगनबा पोगल्ले
mari lenaba authority na mapung phada investigation chathaduna laikidrabi jewelry amasung nupi khunai da asum buel phangana ba khona gadabani aina cherolas na makhatare commando person taragani thui chenaba palen drug case da konda witness ama examine tawkre ngasi dagi na sahi ni parlong gi mamang April 19 ge ayukta palen police station ki anoba building gi gate mamang the police commando persons na pusalaki ba illegal drugs in thobal commando gi team amana phagat ki ba case ki satharkli ba welda konda prosecution witness am examine tawkre jamlaba illegal drugs adu batamadu the more commando post that likiba commando persons na imbal lomdage more tamna magoina toglakpa maruti jepsi anida hapla kapura khibane commando persons adu uniform set khiba galoina bakhoida issue to ba service tongwai sing se paira khibane hawkhiba sagol sen domit special judge NDNPS fast track court manipur lamkhan phau tonsing ki court ta examine tawkiba prosecution witness PW adu ki maming dakhilam Robinson sahi yankai suraba palel kathel thongkong tagi awjik na chandel lamkhai da lebene apokpagi maming na laikhitraba ti dinamani kawe ma case asigi PW number 17 ne masabak business taw bakaloina social worker amasu oikiba PW asina court phongtor khibada ma kumjal ising andi taraga humdoida Youth Volunteer Association palergi sports secretary oiki aire illegal drugs in phagat kiba Afrin kunipal ising andi taraga humdoigi ayuk tu tamak po habildar kishor chitnat korakhi aire adumoinabak mahak palel check post ki manakta lakhi bedu ki chapchaba matam dit ningsingba gamdre aike mafam adu mahak YBA palen gi president ibotombi ga lorena chatkibani anasu court phangdokhe mafam adu jawbadagi makoi palen police station ki anoba complex na pukhi matam adu da anoba complex adudi sangkatri aire palen police station ki anoba complex adu da makoi na deputy superintendent of police ama sub inspector L Dhanaber habildar a kishor sit amasuk atay police person sing thengnakhe mafam adu illegal consignment sing jawba maruti gypsy anisu thengnakhe aire atopa pau amadana Kazakhstan da AN-26 plane kaipada miyoi mari sire Kazakhstan da military plane AN-26 ama kaikibagi thoktok da miyoi mari sire aina official source amana phangdokle Kazakhstan ki khwaidagi chawba city oriba Almaty da leiba airport amada plane adu landing tawna ba khonakiba matamda kaibadagi leikidabane preliminary data gi matung inadi thawdok adu da miyoi mari sire aduga anina asok apan nangpadagi khwaidagi madak namanak nakbo hospital amada thakre and emergency ministry gi maigedagi pi ki ba statement amana aire laibak thibagi thawdok nangkraba plane adu captain Nur Sultan dagi Almaty tamna pai khibada kai khibani an Central Asian Lepak Kasigi Ministry na pikipo warul amada phangdorakle maraga sida SOP thugai tuna jongchak jolamba mini pan pharaba matung fine thian khre city police station ki team amana police station asina kholipa mafam sitinga si ayuk agan pada unauthorized when the COVID-19 ki SOP sing thugai tuna jongchak jolamba mioi nipan gari ga konana pharaba matungda duty magistrate Imphal West da pudok tuna fine thian laga matungda apu khana tawdana ba warning piraba matung thatokre aire police ki phangba pawda pharaba miyosing adudagi mi amamda lupa sanga ki fine amasung gari amamdagi lupa yankai fine uina kelama matungda thadokibane SOP thugai tuna Tata Magic ani Maruti ben mari eco ben ama amasung Maruti car amada masing jamlaba jongchak sing haplaga unauthorized oina lambi na kanta jongchak sing jolambani aire makha tarakba atopa paw amadana thiba khangtraba mairoi singki masing kunthraga mapan sugre Sayul asigi angan bada gunmen sing na Nigeria ki awanglong sup thangpa lamdam dal leiba forestry college amada thomjin kiba matung ta thiba khangki daba mairoi sing masing hana parambadi mapan hengkal aina thangju mita Nigeria ki Kaduna state the government official amana phangdokre laiba ko namit ki numidang atheng bada Federal College of Forestry Mechanization da reza thaki badagi mangiba mairoi masing revise tawraba matung da kunthra ka mapan soki bane thawdogadu aukiba December da ki Nigeria ki awang thangpal lamdam da thokiba paktakna mairoi sing phabagi marirak suba thawdokne Kaduna state ki security commissioner Sapuel Arwana phangdokibada thiba khangki deba sing dugi manung da nupi masa kulomdoi amasung nupi masa taraga taruk yauri Kaduna state ki security commissioner Sapuel Arwana phangdokibada thiba khangki deba sing dugi manung da nupi masa kulomdoi amasung nupa masa taraga taruk yawi Kaduna State Government College aduke management ka pau phaunari security agency sina mangkiba mairoi sing thibagi thaba kana sathare
Sagol se numit ki numidang ating bada pung taramathoi makhairom tabada kulai paiba mioi kambu amana military academy amagi manak nangna city ki silaidat leiba forestry college aduda thamjan khibane mathangi ayu angan bada distress call amala khiba matung irai numitta army na mioi chama ka marfu rescue tawkhe kaduna city asi khulai paiba mioi khutpu kayana toina attack tobalamdam amagi sarukam oiriba kaduna state ki capital ne military amasung police na gang sing adhu laksinarba khonabasi mai pakpangamdana lakle aroi content sing asigi mar uiba pau khara asi pau damjariba Manipur local news YouTube channel labadi Facebook page asidagi yengbiri popana bu pathaga sari channel asina domda kanra bade subscribe to video pasina subscribe to bir moloina like and share to basu ko bigunu puna bapu amaka hana thaga sari